timukaza muzana ibyifuzo mu bisubize kubera kurambirwa. Twageze Bujumbura umunsi umwe gusura Ruben Kajabika, turaharara turahiririrwa twateguje ahandi, twamusezera ngo tugenda akavanga Bujumbura ntibuzabwira. Ndahira ngo na Nairobi ntibuzabwira, ureke kujana icifuzo cyawe abayumbe baragisengera kugira ngo uzoreke gusura kandi kubagora. Bwana asifiwe. Amen. Reka dusome Abatesalonike ba mbere ibice kugira ngo twihute turafatikanya. Jewe ndasoma Abatesalonike ba mbere ibice 4 n'umurongo wa 13. Undi muntu witeguye afate mikoro asoma Abaheburayo ibice 6 umurongo wa 19. Undi witeguye nawe asome Abakorinto ba mbere 13 no ku 13. Reka njewe some Abitesalonike, undi witeguye abandi babiri biteguye nabo badusomere aho ngaho. Abaheburayo 6:19 n'Abakorinto ba mbere 13 no ku 13. Aravuga ngo ariko bene data sinshaka ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Amen. Hari wabonye Abaheburayo ibice 6 umurongo wa 19. Ibyo byiringiro tubifite nk'igitsi ku mutima gikomeye kandi gishikamye, cinjira hirya y'umwenda ukingiriza hera cyane, aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melkisedeki. Abikorinto ntawahabonye 13 ba mbere. Yego. Haravuga ngo ariko none hagumye kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ibintu by'urupfu umuntu bitarageraho azagira ngo none nyine ni ibintu byoroshe, ariko twebwe byatugezeho bizabiruha bigasa n'ibiteri ipfunwe ukagira nk'isoni nk'aho ari wowe wabihamagaje. Ni umusozi munini ube wakugwiriye, kandi kugira ngo ubwire umuntu uhayurira ngo mubwire ngo ceceka, komera, ni nko gushinyagurira umuntu. Ariko byari nka byiza ngo tumufashe kurira ahubwo, ariko biragoye kubwira umuntu wabuze uwiwe ngo naceceke nahumure. Rimwe nyine iby'abakristo bigasa n'ibintu nyine byo gusa naho bitafatika. Mugabo umwe w'abazigaba yazaga avuga ibintu bimwe nyine nk'ibyo guhoha. Yari umuturika ngo baja guhamba umwana w'umunyintu wari wapfuye mu ikanisa ryabo. Abuzukuru be ngo bamubaza aho yari yiriwe, baravuga ngo bari gushinyagurira umunyintu hariya. Atusare twaza duhamba duhaye dusindagira igitaka, twabwira ngo nacece ko umwana azazuba. Ati kandi duhaye tuzika. Ati ko suko umushinyagurira. Bwana asifiwe. Kubwira uwapfuye ngo umwana azagonera yongera kandi abeho, ibyo ni ibintu bimwe biremereye nyine n'ibyo kwizera n'Imana yobivuga. Ariko urupfu ni ikintu kiremereye. Umunsi umwe ntagora yaravuze ngo imfizi zibiri zazaga zirwana kera, imwe yasindi yindi.
ngo abantu bagakubita inkoni zigacika imfizi kanga kuva hejuru y'iyindi ngo ariko baza n'indi mfizi yapfa kuroha kwirya mfizi yindi ikunamuka ku yawo ayo niyo mfizi ishobora gukura umuntu hejuru urupfu ruri hejuru y'umuntu nirwo rwokunamura umuntu kuko twabwiwe ijambo ry'Imana k'imfizi ikomeye ishobora kudukuraho umwanya mubi ukomeye. Reka tuvuge hejuru y'ibyiringiro. Bwana asifiwe. Abafite irya version y'ijambo ry'Imana muze kumufasha kirya gipande cyo muri cyo mu Baheburayo. Ucitegura abafite version y'ijambo ry'Imana irya Bibiliya y'ijambo ry'Imana. Ibyiringiro ngo nimwe mu ndangagaciro z'abakristo zitatu. Nimwe mu ndangagaciro zitatu kandi z'ingenzi z'umukristo. Z'ingenzi umuntu afite indangagaciro nyinshi ariko ngo izo ndangagaciro zitatu nizo z'ingenzi. Igifaransa kiza kivuga ngo ni principal ngo kandi ni inseparable. Tiziza zitandukana. Ni urukundo n'ibyiringiro no kwizera. Ibyo bintu bitatu umukristo yabifite. Bwana asifiwe. Abafite indangagaciro zishobora kumunyuza mu bibazo ibyo ari byo byose. Haleluya. Yo haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo ibyo byiringiro ngo tubifite nk'igitsi ku mutima ngo gikomeye cyane. Haleluya. Sinzi igitsi muzi nanga abantu bagiye mu mabato byenda sinzi nimba n'amato yandi kamabote byenda arayigira. Ibyo bintu biza bigenda mu ruzi bigira inanga. Iyo umuyaga wabaye mwinshi, y'umuhengeri wabaye mwinshi, iyo nanga bazaba yitibura. Bamara kuyitibura igahagarika cya combo kugira ngo umuyaga utaguma kukijana hirya no hino. Bwana asifiwe. Ibyiringiro nabyo ngo ni umugozi, ni ikintu kiza gitsika umutima kugira ngo umukristo adashobora guhungabana, akomere, ahame, ubukristo bwiwe bushobora guhungabana. Haleluya. Yo haleluya. Bibiliya yatubwiye ngaho musomere hariya. Aravuga ngo Paulo yabyanditse yashaka kubwira ab'Itesalonike ngo bari bahuye n'ikibazo cyo gufusha abantu benshi nibari mu gihe ngo yari yabinjiranye. Ngo yarabigishije ngo abizeye Yesu ntibazapfa, bazaba bafite ubugingo buhoraho. Ariko ngo ntiyatinde Itesalonike kuko bamurwanyije cyane ngo aramanuka Jiberoyi. Ngo ntiyabona umwanya wo kubakomeza no kubashigikira no kubigisha cyane. Ntiyatinze Itesalonike. Bamaze guhura n'ibyo bibazo byo gufusha abantu, arababwira ati ko bavuze ngo Yesu nagaruka abakristo bazaza kumusanganira. None abacu ko bashize kandi barizeye Yesu nagaruka, ibo ntibazaba mu minsi mikuru yo kuzaborana na Yesu. Ibyo bibazo ngo biragenda bimusangiriye, ngo ashaka kubandikira, ashaka kubabwira ngo kubakura mu rujijo. Ngo baza bibwira kuko ngo abakristo bamaze kwemera Yesu batopfa n'urupfu rw'umubiri, ariko ashaka kubakura muri urwo rujijo. Bwana asifiwe. Amen. Arababwira ngo kugira ngo mutababara nk'abandi batizera badafite ibyiringiro. Nimba mwaramenye ko Yesu mukizera kuko yazutse. Haleluya. Azazura n'abandi bose bapfiriye muri we, azongera abagarure. Uriya mwanditsi aravuga ngo ibyo byiringiro nimba mubifite ni nk'ikintu gitsika umutima. Ngaho hagira udusomera irya version. Aravuga ngo kwiringira ibyo niko gukomeza imitima yacu. Niko kuza gukomeza ibyo byiringiro, nibyo biza bikomeza imitima yacu. Kuko umugozi uzirika ubwato
ukabukomeza ngo budatwarwa. kwa kurya ngo umugozi uziri ku bwato kugira ngo budatwarwa n'umuyaga n'umuhengeri, guko niko ibyiringiro nabyo bimeze. Ni ikiziriko kidacika, ngo ni ikiziriko kitaza gicika kitarekura kandi kitaza kirekura, gicengera hirya y'umwenda ukingirije, ngo kiza gicengera hirya y'umwenda ukingirije, cya cyumba kizira inenge cyane. cya cyumba kizira inenge cyane ni cya cyumba cyahera hahera. Aho niho Yesu yatubanjirije kwinjira ngo tubone kumukurikira. Yabaye umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Amen. Haleluya. Nukuvuga ngo ibyiringiro ni umugozi, nukuvuga ngo inanga tumenyereye twebwe bazabazita ikuzimu imuhengeri, ariko ngo umugozi w'ibyiringiro iwo bazabawuterera amajaruguru, uzuje amajaruguru ngo ukagenda ngo ukinjira hera aho Yesu yatubanjirije kutwinjirira, bakawuzirikira kuri ya ntebe aho Yesu yicaye n'Imana. Aho ngaho ngo niho ibyiringiro bizirikiye, kandi biza bigenda ari inyabutatu. Nababwiye ngo ni inseparable. Kwizera n'urukundo n'ibyiringiro ni umugozi w'inyabutatu, niyo nanga ngo izirikiye iriya aho Yesu yicaye. Bwana asifiwe. Haleluya. Niyo mpamvu ngo uzufata nturekure, niyo mpamvu ngo utazucika kandi ngo uzucengera iriya. Muza abacengezi. Bwana asifiwe. Amen. Umucengezi niwe uzutata iriya akazabwira iyo yavuye akababwira ati yewe ibintu nuko bimeze. Bwana asifiwe. Haleluya. Ibyo byiringiro nizo bizabibwira ngo Yesu ni muzima. Nibyo bizabibwira ngo uwawe ni muzima arahari. Wamaze umukristo agakomera. Uyu mwanditsi aravuga ngo kwizera kuzarangira, kandi ngo kuzarangizwa nuko kuzaba kubonye ibyo wiringiye, kibuze ibyo wizeye ngo kuzomarwa no kureba. Ibyiringiro nabyo ngo bizarangira, ngo bizarangizwa no guhobera Yesu, ngo no guhobera abawe kandi bagusize. Iyo Yesu aduhakura amarira, Bwana asifiwe. Haleluya. Nuko uzahoberana na buriya badusize. Ibyo ni ibyiringiro, nibyo bicengera iriya bikatubwira ngo wawe arahari. Bwana asifiwe. Haleluya. Yo Bwana asifiwe. Amen. Yo Bwana asifiwe. Haleluya. Uyu mwanditsi Paulo yari umuhanga cyane, yavugiza amagambo ageze nko kuri 3. Aravuga ngo mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Kwisura ya 5 gisho gitabo nyine n'umurongo w'11 azavuga ngo nuko muhumurizanye kandi muhugurane ngo nkuko mwari musanzwe mubikora. Aya magambo 3, aya magambo 3 ngo arasobanura ikintu kimwe: guhumurizanya, kumarana imibabaro, kubwirana amagambo kuko Yesu azaza. Ngo kandi muhumurizanye kandi ngo mukomezanye. Aya magambo ngo yayavuze mu nshinga yo kubaka, kiyo kubaka inzu. Sinziga abize nibo bomenye iyo nshinga. Inshinga ni ikintu nukuvuga ngo mwubakane, mushigikirane, mukomezanye. Bwana asifiwe. Haleluya. Bene data bahuye n'ibibazo nimba aba bantu bose baraha, nta kindi cyabaza nukuza kubakomeza, nukuza kubashigikira, nukuza kubahumuriza kugira ngo mudashobora gushika, mukomeze mushikame mu byo kwizera n'ibyo mwiringiye. Bwana asifiwe. Haleluya. Ngo ikitazarangira ni urukundo, kuko Imana ni urukundo. Asifiwe. Amen. Urukundo ruzahoraho, urwo ngo nirwo tuzabana nayo iminsi yose. Uwo ni umuco w'Imana utazavaho. Urukundo ntiruzarangira. Ni ukuvuga ngo ibindi byose bizarangira, ariko twibanire nabo twabuje hariya mu rukundo rw'Imana yacu. Yego. Imana bahumurize kandi bakomeze bushikame, mushikamishijwe n'uwo mugozi w'inyabutatu utazucika, utazurekura,
utore kuhungabana. Bwana asifiwe. Hallelujah. Wizere kuko abawe umunsi muzabona Imana ndigufashe. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Reka twinjire mu ijambo ryo gusoza byenda igiterane cyacu. Turasoma gusa ariko nta bisobanuro bihari kuko kera abantu bamwe batangiye kugenda bibe bitwereka kuko harimo kurambirwa, ariko mutwihanganire ntabwo turi buvuge birebire cyane, byenda nayo ni indi minsi 10. Dusoma Abacamanza ibice 7 n'umurongo w'19. Aravuga ngo nuko Gideyoni n'abantu 100 bari kumwe bagera mu ngabo za mbere zo mugabo za mbere mukava amashiga bari bagejeje igihe abarinzi bahinda abandi baheruka bavuza amakondera bamenagura ibibindi bari bafite no mu ntoki. Nuko iyo mitwe 3 ivugiriza icyarimwe amakondera bamenagura ibibindi bazunguza imuri n'ukuboko kw'ibumoso bafashe amakondera mu kuboko kw'iburyo bayavuza barangurura bati inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Amen. Turashaka kuvuga hejuru y'abasinziriye gishobora kubabyutsa. Iyo bivuga ngo zuka uve mu bapfuye, ibo ni ibyerekana kuko ibitotsi wasinziriye bashaka kubigereranya n'urupfu, ni ukuvuga ngo wageze kuri. Iyo bavuga ngo kanguka uzuke uve mu bapfuye, Kristo abona uko akumurikira, ni ibyerekana kuko ibitotsi byawe byakugejeje kuri. Ntabwo ari ubunebwe gusa, ibintu byararangiye warapfuye. Ntazamiri zoba zikikubwira ngo iki ngiki. Izamiri zibe zarapfuye, ntubu kinatinya n'umugayo. Umuntu udatinya umugayo, umuntu aba yarageze kure, ntaba gifite ubumuntu, aba ari inyamaswa, abasa n'umuntu wapfuye. Bakavuga ngo se wari kuri ya muntu wari wabaye gute, yari yabaye gute nyine, mukabona afite ubwenge bwose, ariko mwareba ibyo yakora n'iby'abasazi n'iby'abapfu, bakavuga ngo se yari yabaye gute, yari yabaye gute nyine, yabaye uko yakoze. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Abantu bageze iyo nta kindi cyashobora kubabyutsa ngo kibakangure mu bitotsi. Bibiliya iratubwira ngo iza yohereza ijambo ngo rikazura kandi rikarema, rigakura abantu mumva rikabasubiza imusozi. Gideyoni yahawe intwaro 3. Izo ngo nizo yakirishije Abisirayeli ububata bw'Abamidiyani bw'imyaka 7. Bwana asifiwe. Abamidiyani ngo bari bariyuze n'abandi b'iburasirazuba n'abandi b'Abamaleki, ngo bakaza igihe cy'umwero w'ibigori kibuza w'indi myaka iyo ariyo yose, ngo bakama bazamura amasho yabo y'inka n'ingamiya n'ibindi, ngo bakaza bakisuka mu mirima y'Isirayeli, ngo yose bakayonesha bakayivunga, iyo mvunga yose ikarangira. Naho babonye uduka n'uduhene natwo ngo bakadufata bakatujana. Imyaka 7 bahaye bagenza gutyo. Nta butunzi, nta mwero. Tekereza bene ubwo bubata bw'imyaka 7, uhinga ntiweze, abantu niko bahaye bapfa. Bwana asifiwe.
abantu bagiye baretse Imana niyo hari babamo n'abantu bari munsi y'abandi y'izindi mbaraga zibicaye hejuru zibavungavunga zibicara hejuru nta mbuto beza nta musaruro bagira. Bwana asifiwe. Abantu hari ikintu nabonye abantu baza baremereza ubukirisitu. Bwana asifiwe. Ariko ubukirisitu buroroshe cyane. Nimba ari marehemu Revera Kambulishi ngo wavuze ngo ikiruhije n'ubupagani. Ngo ariko ubukirisitu buroroshe. Bwana asifiwe. Yo, Bwana asifiwe. Izo ntwaro zitatu umukirisitu ngo yageze ahantu sinza mbenye igitabo c'ingenzi ngo wamujana mu nzu y'intwaro ngo nizo za Gidiyoni barazimwereka z'ibibindi ni muri ngo n'amakondera aravuga ngo izi ntwaro ngo nizo Gidiyoni yarwanishije ngo ariko atavushije amaraso ngo ariko atsinda urugamba. Bwana asifiwe. Nta kindi abihanukira abanyabyaha ntibazareka ibyaha ngubwo twihanukiriye cyane. Bwana asifiwe. Amen. Tuzanesha urugamba tuzagira insinzi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Twihagarariye. Imana aramubwiye ngo nimba ufite ubwoba bwo kuza gutata urugerero rw'abamidiyani manukana na escort wawe gira mu manuke ngo ari kujana ugutwi ngo baramanuka ngo bashike ku rugerero Yumva ngo umwe haya asobanurirwa inzozi barambwira ati we narose mbona iroba rya sayiri ko ritembagararirwa ku ihema ry'abamidiyani ngo riragwa kandi rigwa rigaramye. Wabatiwe ati inkota ni inkota ya Gidiyoni yingiyi mwene Yowasi ati kandi nukuvuga ngo yatugabije inkota yiwe abamidiyani arabarimbura ngo yumve ngo yumva kuko ubwo babushize ngo yamasubira mu basirikare 300 yari afite arabwira ati ni umanuke Imana yabaduhaye. Amen. Ngo abacamwo imitwe 3 ngo abaheza amakondera ngo abaheza izabya ibibindi vide biri mu busa ariko ngo abaheza n'inkokera ngo muwe muzitwaje. Hallelujah. Amen. Yo hallelujah. Hallelujah. Aravuga ati mundebereho uko ngira namwe ariko mugira nivuze igondera namwe murivuze ninkubita ikibindi hasi namwe mukimeni nizamuri muri namwe ariko mugira. Bwana asifiwe. Hallelujah. Atariko muzamuvuga ngo inkota ya Gidiyoni ni y'Uwiteka ati nico gusa kandi muhagarare muzungurusa inkambi yabo. Ngo arambanuka aragenda n'abapanga ngo amarangize ngo avuze ikondera abandi hirya bose ngo barazivuze ngo bakubita ibibindi hasi nabo ngo barabikubite ngo ndibazamuri muri barazizamuye ngo muzamuvuga ngo nimuzoza muvuza impanda muzamuvuga ngo inkota ya Gidiyoni ni y'Uwiteka inkota ya Gidiyoni no Uwiteka. Izo nkota izo ntwaro ngo nubu ziracariho ngo nabubazo zikoresha ngo kuko zakoze mbere ngo nabugingo nubu zokora zobohora abantu zozura abantu zoribera abantu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Yo Bwana asifiwe. Hallelujah. Ni ntwaro zoroheje cyane. Abantu bize igisirikare bademo barahabyenda nka Gustave nibo bari bazi za kiroro zazaga ngo za Bisirayeli ngo zazaga zivuga ibintu bine
ngo bavuzaga kiroro ngo yo gukumanya abantu arasamburema abantu bose ngo bakamenya iryo jwi rya kiroro ngo abantu bose aho bari bakabyiruka abasirikare Bwana asifiwe bose ngo bakaza cyangwa abisirayeli ngo bagahurira ku ihema iyo bumvaga iyo kiroro iyo yavugaga ngo barazaga bose bagateranira ku ihema bakumva ijwi ryayo. Ijambo rya kabiri ngo iyo kiroro yavugaga ngo yari hayi bateguza intambara ngo bazamenya ijwi rya kiroro hayi babwira ngo twatewe mube maso mwifurebe. Haleluya amen. ngo ikagira iryaryo jwi ngo hakaba iyindi ngo yazaga ibabwira ngo nimuhaguruke mugende. Iyo bakambikaga ahantu Imana ikavuga ishaka kubabwira ngo nibahaguruke ngo hari kiroro yabahagurutsaga bakumva n'isandi bahiyo kugenda kandi ngo bakamenya abazabaje imbere kuko bari bo bakwiriye guhaguruka abakabiri bakabakurikira abafite ihema bakabakurikira n'abandi bakabakurikira n'abanyu bakabakurikira. Haleluya haleluya yo haleluya amen yo haleluya haleluya. Kiroro ya kangahe nizo uyu mwanditsi w'amakomanteri yaravuze ngo izo za kiroro ngo ni ijambo ry'Imana. Amakondera ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ukwiriye kurivuga niryo rizaryegeranya abantu baza batanya abandi bakavuga ngo banenane bavujije kiroro nabi. Yesu yaravuze ngo wo tutari kumwe ngo ngusandaza uwo si wacu ntituri kumwe ariko uwegeranye. Bwana asifiwe amen. uwo turi kumwe uvuze impanda yo kwegeranya abantu ntibatanye. Haleluya amen yo haleluya haleluya. uwo nguwo muzamurebera abayavugije ijambo ry'Imana bayarishoreye neza ariko ririya ryo kunenda no abana abanyabyaha abana timukaza mwegerana abo ngabo nta kiroro iryo jwi ntaryo ryazaga ryumvikana mu makondera mu Bisirayeli. Bwana asifiwe haleluya. Bwana asifiwe amen. Ijambo rya kabiri ijambo niryo ry'Imana niryo rizari kubwira ngo ushikame kandi wambara intwaro zose z'Imana ubone guhangana n'urugamba uriho rwose kandi intwaro twarazihawe. Hari izikingira imitwe, hari izikingira ibituza, hari izikingira mu nda, hari izikingira ibirenge, hari n'izindi natwe turwanisha, hakaba n'izindi zikinga imyambi. Izo zose zibereye umukristo wese. Imana ngo yarazitanze kuko umuntu wese yozambara. Ni apite ku muntu wese, yaba umukecuru, yaba umukobwa, yaba umugabo, yaba umusaza, yaba umusore. Izo ntwaro zose ushobora kuzambara icyarimwe kandi ntizikuremerere. Haleluya amen. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mutazatsindwa n'uburiganya bwa Satani kandi muzarwane intambara mu rugamba muzarunesha. Jambo rya kabiri rya gatatu ngo niryo riza riyobora abantu uko bagenda, riza rimurika niryo riza rikubwira ngo genda gutya genda gutya genda gutya genda gutya. Nageze hariya ku Kimanga gira umugabo umwe uzubwira ngo uko bazabambara, akambwira ngo iby'abasore uko bazabambara, akambwira ngo ikaramu z'ijana muruzi ko nayiguze none naje ngo nshira. Uwo mugabo ni wambwiye ngo irya vrai bike ntizija ngo izije hangaha izija mu mfuko w'ishemizi. Akambwira ngo iyo wambaye ngo ishati ngo y'umweru ngo n'isogisi zikwiriye kuba umweru.
yewe nkabwira ati wa mugabo nanje ndacari muri ayo ngayo Bwana asifiwe akambwira uko baza bazinga ngo umuswara kugira ngo utabaka ya masanga ramwe yacu ya kera nanone byarananiye uzi ko Bwana asifiwe uzamureba murekera aho ngaho mureke kuvuga taho bakimbwiye ngo ningende gutya ariko ijambo ry'Imana niryo rizaribwira abantu Bwana asifiwe amen rizari gutambamura rikakubwira uko abantu bashobora kugenda Bwana asifiwe haleluya niryo rizari byose abantu rikabereka urugendo uko bashobora kugenda haleluya amen yo haleluya haleluya intwaro y'ikibindi kandi kirimo ubusa ngo ni wewe mwene data pasiteri yarashaka kuvuga ngo abantu bazabishira hejuru abantu bazaba yumva kuko watari mu isi y'abandi akabona abandi kiki twese ngo turi ibindi vide Bwana asifiwe yo Bwana asifiwe amen kandi gikwiriye gukubitwa hasi kikama kimenagurika kwiriye kwicisha bugufi kugira ngo Imana ibone uko igukoresha Paulo ngo yigeze guhabwa inzandiko n'abatambyi bakuru n'abandi ngo kugira ngo ahiga bera ngo rahaya magenda akataza nta muntu wamwimiraga kuko yari afite inzandiko yari afite uburenganzira bw'uwafata n'uwo yica n'uwaboha Bwana asifiwe haleluya ariko ngo ageze mu nzira y'Damasiko haleluya amen ngo Imana iramufata mutungura imukubita hasi ikibindi cya Gideyoni yamubwira ngo turi ikintu uri kibindi vide mukubita hasi ntango yagize iminsi niba ari ngahe mwebwe iminsi 3 arambaraye aho ngaho arahangaho yaranahumye umuntu wari ukomeye Bwana asifiwe haleluya yo Bwana asifiwe amen processus ni ndende kugira ngo ava aho ngaho Imana ngo iramwigarurira cyo cyatumye avuga ngo tumeze nk'inzabya zibumba ngo ari kwindani tuzitwaye mu butunzi tuzitwaye mu Bwana asifiwe haleluya muri ibyo bibindi ngo byari mu imuri iyo maze kwikubita hasi ngo bashogoraga imuri ngo bakazerekana iyo ni intwaro ibonera bose y'ubuzima bwawe ubwo ni ubuzima bwawe hariya ngira ngo ni mu Bikorinto ba 2 ibice 4 n'umurongo wa kangahe ukamanuka kuva ku wa mbere ukagera ku 10 ayo maverse ashaka kuvuga hejuru y'ibintu bya Gideyoni aravuga ngo mu mibiri yacu tujana ngo ubugingo bwa Kristo kugira ngo bubonekere muri twe ubugingo bwa Kristo muri izi nzabya zibumba zitagira ico zigira ariko ngo tuzijana mu bugingo bwa Kristo ubwo bugingo bwa Kristo nibwo buzabudushoboza gukora nka Kristo Paulo yaravuze ngo nabambanwe na Kristo ngo ariko ndiho ngo nyamara sinjuriho ngo ni Kristo uriho muri jewe ngo ibyo nkora byose bikoreshwa nuko Kristo ari muri je ntabyo niza nkora niyo mpamvu ubukristo bworoshe buyoborwa n'ubugingo bwa Kristo iyo buri muri wewe ubugingo bwa Kristo iyo buri muri wewe ukora nka Kristo Paulo amaze kugira ubugingo bwa Kristo na Kristo ari muri we byatumye agenda nka Kristo aravuga ngo nageze ikirenge mu cya Kristo namwe baba Korinto mugere ikirenge mu canje kuko icanje nakigeze muri Kristo ntabwo yashoboraga kugenda nka Kristo ubugingo bwa Kristo atari bwo buhaye bumuyobora Bwana asifiwe haleluya izo ni imuri nizo zizazibyutsa abantu nizo zizazikangura abantu ni ubuzima bwawe butwaye ubugingo bwa Kristo haleluya
yazaga yandika inzandiko nyinshi akandikira Timoteyo aravuga ngo bicitegererezo cabizera mu rukundo mu kwizera mu ngeso nziza mu bibanire n'abandi uzabicitegererezo bazabakwigiraho nico kiza kibyusa abandi ico nico kiza gikangura abandi n'ubugingo ufite ubugingo bwa Kristo muri wewe nibwo bazabarangiza nibwo bazabakurikira bakavuga ngo nukuri yarahindutse abari bakuzi kera bakavuga ngo warahindutse Bwana asifiwe haleluya hari icyaguhinduye izo ni intwaro zitatu ngo amaze kuzivuza no kubikubita hasi ngo abamediyani bacikamo igikuba ngo bose basubiranamo yabona umameleki akavuga ngo ni aduyiwe akamusogota yabona abajurasirazuba ngo agasogota ngo abantu baratikuzanya bonyine iba ngo bihagarariye Gideyoni ngo ntiyarwanye intambara yo kumena amaraso ariko ngo yagize victoire sa komba Bwana asifiwe amen yewe tuzanesha urugamba tuzagarura abantu ku Mana Bwana asifiwe haleluya tutashizemo izindi imbaraga zacu ariko ubugingo bwa Kristo twemereye bukatugendamo ubwo ngubwo buzazana abandi buzabatura abandi buzakura abandi hari buzamurika ahacuza umwijima ngo ab'Imana y'iki gihe yahumye imitima kugira ngo umuco w'ubutumwa bwiza utabatambikira Bwana asifiwe amen reka mabwire ngo ubutumwa bwiza nimba butwikiriwe ngo butwikiririwe abarimbuka nimutavuga ubutumwa bwiza abantu bazarimbuka kuko wabutwikiriye ariko butwikiriwe abarimbuka ariko nubuvuga buzamurika kandi buzazana abantu kuri Yesu Bwana asifiwe haleluya yo haleluya haleluya yo haleluya amen nimukanguke mu migani bice 6:9 azavuga ngo uzakanguka ryari Gwese uzageza ryari ugisinziriye uzasinzira ugeze ryari kandi uzakanguka ryari Yeremiya Imana yigeze kubabwira ngo bazabisirayeli gwese muzagwa ubutazabyuka Bwana asifiwe haleluya muzagwa ubutazabyuka naryari haleluya amen yo haleluya haleluya Senyi niyo wagiye wageze kuki ko wahangayitse uko abantu bazaba bahangayika n'ubuzima akiruka akagira ameza imwambasa gaso akagarura amahuzu ko yajaye ariko yaba ubuzima twobworoheje tukavuga ngo Yesu muri twebwe araduhagije Bwana asifiwe ibintu byose byoza byikora Arwaro hayambwira ngo bigeze kubabaza mu buzamu burashira abantu bagira gute birashira ngo none ubu ngubu nizangobyi ngo zamba telefone zibatuze ariko mwari mwabona benye ukandi bakavuga ngo zivuye muri Kongo bapfa kuvuga ngo kavuye muri Kongo bakama bakagura uyo Kongo gusa n'ubwira ngo Imana batunge Bwana asifiwe amen ubuzima buroroshe muzamuvuga gusa ngo ni muri Kongo ngo bari mu kurangura ihuzu hano yakorewe hano bakavuga ngo ivuye muri Kongo Bwana asifiwe amen ubuzima buroroshe teka kuremereza ubuzima Yesu nakwivangemo kugira ngo ubuzima bworoke kweli Bwana asifiwe haleluya Yesu muri wewe bizagutungana n'urugo rwawe haleluya amen yo haleluya haleluya Imana ibafashe mubyuke kandi mukanguke amen sinibutse niba ari hariya muri Yesaya ibice agira udusomera bice 40 niba ari 9 n'umurongo w'9 ndagira ngo Yesaya 49 n'umurongo ndango wa 9
sinzi nimba ariko bimeze. Oya reba 51 n'umurongo w'9. Kanguka 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 wambare imbaraga, wongere wambare imbaraga zawe. wakuboko k'Uwiteka we, wakuboko k'Uwiteka we, kanguka kanguka ko mu minsi ya kera, ko muri ya minsi ya kera yewe Imana ikikugenderera na Yakobo nimba ari Yobu waravuze ngo gacagihe ukingenderera urugo rwanje abana inka zigikamwa bakiwe ikivuguto n'amavuta yaratemba kacagihe cagihe ko ku ngoma z'ibihe byashize, ko mu bihe byashize. si wowe se, si wewe se Imana yakoresheje ugasogota ca kiyoka, uwo ni Farawo. Iyo ni Isirayeli yari yaraguye, Imana ari hayibwira ngo ni mwibuke iby'Imana yabakoresheje. Si mwebwe mwakamije inyanja itukura, abantu bakanyura hagati kabagenda ku butumye. Izo mbaraga mwazaga ngo mwazikuye hehe? Suko twazaga tugendana namwe, timwaro ukuboko kwanje. Bwana asifiwe. Kamera. Ukarema inzira mu butayu, ukarema inzira mu butayu, ukarema inzira imuhengeri ku butaka bwo mu nyanja, ukarema inzira mu iriya y'ubutaka mu nyanja amazi akikuma. Hari Zaburi 115 yaravuze ngo inyanja yarakubonye ngo itarikira amaboko yayo hejuru, biravuga ngo oleme. Haleluya, haleluya. Imbere y'umuremyi byaremwe byose bikwiriye kuzamura amaboko. Niyambihengeri ngo yari hayiza yagera hahandi bigasuri gasubira ikaza yiterera isubira inyuma, iravuga ngo ni oleme. Ako araca abantu bakomeye. Bwana asifiwe. Ariko se nibandi yakoresheje si mwebwe? Ibuka bitangaza Imana yakoranye namwe mu nimba ari inganje, nimba ari muri vyura n'abapagani mwari baramye bavuga ngo reka tuze kumva ibiva kuri wa musozi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Yo Bwana asifiwe. Amen. Imana y'inganje n'abapagani bari barayubashe. Yego. Imana yo muri bijombo n'abapagani bari barayubashe kabisa. Mwibuke si mwebwe yazagikoresha. Bwana asifiwe. Haleluya. Reba 52 murongo wa mbere. Kanguka kanguka wambara imbaraga zawe Siyoni, Kanguka kangura wasuye wambara imbaraga zawe yewe Siyoni we. ambara inyambaro yawe y'umurimbo Ya Yerusalemu, myambaro y'umurimbo wahoranaga waza kujana kuri rutari. Habona ababwira iyo bazaga kuri rutari yazaga babwira ngo ya mahuzu y'ibitari nakabutura muza mukambara kugira ngo ubwambure bwanyu butazabonekera hariya. Abantu bari mu kuza kuri rutari hano muri abatambyi byari bibujijwe. Abatambyi bambaraga ihuzu ndende ariko nyuma mbere bakambara kugira ngo ubwambure butaboneka hariya kuri rutari, ngo kandi Imana ikabatsinda hariya. Mwarubahutse ni mwambara imyambaro y'umurimbo y'abaki Yerusalemu umurwa wera. eh Aravuga ngo mwambara inyambaro y'umurimbo Yerusalemu umurwa wera, umurwa wera, kuko uhereye none utakebwe n'uwanduye batazongera kandi kugukandagiramo. Nukanguka abazaga bakuvungavunga bose banduye ntibazongera kandi. Haleluya. Oya ntibazongera kukuvogera, ntibazongera kukuvogera yewe Yerusalemu we. Abatakebwe ntibazongera kugukandagiramo. Reka nkubwire impamvu baza mu kugutuka. Ese bari mu kuguziza ubusa nyine? Si wowe wizaniye ibitusi. Ngo yarababwiye ngo mwagiye nta kiguzi, ngo muzongera mugaruke ntaco mutanzi. Mwarigurishije nimugaruke ntaco mutanzi ntaco musabwe.
duguhindukirira Imana. Bwana asifiwe. Hallelujah. Yo haleluya. Ubuzima bwanyu n'ubw'agaciro. Dawidi yaravuze ngo mbese umwana w'umuntu ni iki ngo umwibuke ngo kandi umugenderere. Tibuza agaciro ka. Haleluya. Haleluya. Yaravuze ngo yaramuzamuye ashaka kugira nk'Imana. Gusigaza watoye. Icubahiro atahaye marayika. Yagihaye umwana w'umuntu. Yego. Ariko wariyandavuje. Haleluya. Hallelujah. Yo haleluya. Hallelujah. Yo haleluya. Hallelujah. Uriya mwanditsi yaravuze ngo umuntu uzo wamuryama ntabyuke. Ariko umuheza icubahiro benshi. Umuntu w'umuka gusa. Uzo uryama ntabyuka kabahumeka gusa agasohoka bikaba ariko akamuha icubahiro kiruta ico. Imana ngo yigeze kuvuga ngo yishuje icyatumye mu mwana w'umuntu. N'icubahiro yamuhaye. Kubera kwitwara nabi. Ngo atekereza kurimbura isi. Ariko ngo asangamo umukiranutsi no. Haleluya. Hallelujah. Uwo ngo niwe waramiye inyoko muntu kugira ngo Imana izasubira kandi kurema. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nimba turiho turabana bakiranukiye mu rukiryi rwa Nowa. Yego. Yego. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tukeneye abakiranutsi bashobora kuramira ubugingo bw'abandi. Yego. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kubaka inkuge. Inyundo yego yavuze imyaka 120. Ayavuga ngo nimuze twubake tuzahunga umujinya w'Imana. Ariko habura ubinjira. Usibye urugo rwiwe gusagwa abantu 8 bo binjiye. Gwitanga ndetse n'iminsi niba ari 7 ya prolongation. Habana kabumbi yo bantu bananira ngo bazabashiraho minute ya prolongation. Yego. Gumva kuko yo kwinjira nasi. Abantu bati boga we. Minsi 7 ngo irangire urugi rurakingwa. Ngo amasoko y'ikuzima nayo mu ijuru aradudubiza. Batangira kuvuga ngo dukingurire. Aravuga ngo wakati umepita. Atukuzwe. Nazanye complexe yo kwigishiriza muri kapitali. N'ubu ngubu ndacayifite. Bwana asifiwe. Humura. Yo Bwana asifiwe. Hallelujah. Ko ndavuga mpaye nonera. Vuga. Ariko ningaruka ubwa kabiri. Bwana asifiwe. Amen. Zaba umunyamugi naje. Bwana asifiwe. Amen. Inyundo imyaka 120. Aho abantu abaririmbyi bararirimbye. Abayumbe baravuze, abapasiteri ntiboreka, abagore bararushe baravuga. Bwana asifiwe. Amen. Urashaka ngo hazavuga iki? Urashaka ngo hazavuga iki? Nta nyundo itaravuze. Imana ngo yabwiye Yeremiya ngo uri inyundo mu kuboko kwaje. Yego. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ngo ni wewe nzavunagurisha abagabo n'abagore. Ni wewe nzamenagurisha abasara n'abasaza. Ni wewe nzabonagurisha abagendera ku mafarashi n'abagendera ku maguru. Ni wewe nzavunagurisha abami n'abamikazi. Reka nkubwire ngo yewe haguruka. Byuka. Ukangura abantu. Uri inyundo mu kuboko kw'Imana. Bwana asifiwe. Amen. Abantu bakanguki. Uri inyundo. Umenagure. Abasaza n'abakecuru. Ngo abami n'abamikazi. Abahungu n'abakobwa. Abana batoya. Abo bose bazamenagurwa n'inyundo iri mu kuboko kwawe. Imana niyo yayigwize inyundo. Kuboko imbaraga n'iz'Imana. Ariko inyundo ni wewe. Bwana asifiwe. Amen. Imana ibafashe mukanguki muve mu itiro mwambari bya myenda yanyu y'umurimbo ya kera kugira ngo utakebwe ntakongera kandi kuvogera Yerusalemu. Imana ibafashe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Reka dusengere byifuzo.
Yesu gw'Imana imaze kumukura wapfuye biramuzamura imushira hejuru y'amami yose yego ngo n'ubutware bwose amen n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose ngo n'izina ryose amen ngure siri haye rivugwa muri iki gihe ngo n'ikindi gihe kizaza ngo ibintu byose bicisha munsi y'ibirenge bye. Ese wowe izindi mbaraga zigufashe nizihe? Uwashizwe hejuru y'imbaraga zose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'izina ryose amen mwizina rye bamuzima. Harabaye batugora ngo tuje ngo mu mazu yabo ngo tuje gukora ku barwayi. Ndi mu gusengera abarwayi bari hano muri Kenya ndibuvira bagakira. Nukuri kw'Imana. Hari umugore w'abahenda hari na Kivare yararwajije umuhungu wiwe hano. Ngo aremvye cyane arambwira ngo sengera. Cyakora bwari ubwa kabiri. Nari nasengeye agakazana kiwe karabuze visa. Umunsi umwe ngo yaragiye ngo agere ku kibuga ngo visa agiye kuyitora ngo babayinyuza mu ikaramu barayishanyura. Muramukazi wiwe yamazi wanje ati bintu byakomeye iwacu. Bwana asifiwe. haleluya Ati tabara. Visa irashanyuwe agiye kwifata ku kibuga cy'indege. None reba ukuntu wogira. Urizeye se? Ngo nyuma y'inga baramubwira ngo azoze gufata igipapuro ngo icemerera umugabo we kuzoza ari uzosura ngo igihe akeneye cyose. Ndamubwira ngo se waje wizeye abanyawufite gukenije wamyuza kuje kumpeza umutwaro ukomeye. Ufite abapasiteri banyu bakadomora n'abandi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. amen Yo Bwana asifiwe. haleluya Ndetse ufite kwizera. Ndamusengera amagambo atatu. Tuyamwoherereze. Rero niba wayamwohereje nayase tiyizere azogenda atunguwe. yego Nabyatuye ntagize gute. Ntereswe pi. Ndamusengera nawe arandekodinga. Amasengeshwa mbaye nasenga nibyo twavuganye. Uko yabishize muri telefone ngo amare aramwoherereza. Umunsi waje gutora cyaga ipapuro kirya cyo kwemerera umugabo we ngo azaze hano ngo ahura na visa. haleluya amen Yamamuhamagara ngo ejo ngo uzoze duhurire ngo ina Kivare. Abwira uwo muri abukazi we ati nzoharara nje gusezera mama ati namasubira Kampala niho zofatira indege. yego Nagakobwa kiwacu kiriya none ashaka no kababwira. Bwana asifiwe. amen nagakazana kasira w'abatimbwa sinzi niba kavuka hehe. Bwana asifiwe. amen Nije wakabohoye ndi buviye. imana ishimwe cyane imana ishimwe Agahungu kiwe kandi ko umugore karasaka kararwara hano. Nimba ari mukuru ari mutoya kisa agahungu harantakira ati wewe ni wowe uzuntabara. Ndasenga nti usenga ubwire kwizera mukecuru. Tinanje ntakundi ngire. Ndasenga. Nyuma y'inga ntese umwana agereye ati yarakise. imana ihabwa icyubahiro cyane. Twagiye kuri Gatobwe n'Akagwati abamuzi. Twinjira Noeli ku Kitigarwa ngo dusohoke tuja imuhanga no kuri Nyabigega ngo buce duteguza kuwa Birindiro ngo tuhagere. Naho tukiri mu nzira nyine ariho dutaha ngo dufate Nyarugi mbwira wacu naraye ndosi. Timwene Sebahizi witwa Manowa w'iwacu ntiyapfuye ariko ndamuzura. Kinori izo nzozi zanderanje simbaye menye uko bigenda. Ati naje naraye ndwanye n'intare mbona yafashe umuntu
turwana n'intare ndayimwaka ndayicumite icumu ryanje rirayica turazamuka ngo dushike mugabo umwe ngo ni Rushaku niwe wari pasiteri waho aratubwira ati mwabagabo mwati musanze twarwaje umuntu karahwera kuri gatwaro hakurya mugana kari hakurya umuhungu witwa Muragizi twari twataramanye Muhanga arazamuka ngo ashika afatwa n'ikintu agahwera ati none ko muraye muri abashitsi tubagire gute turakubita ingoma twapfushije umuntu umwanya agiye atubwira guyo tubona muganga mwene Rugabura araje ati ko ndatera za serumu ntizigaye zigenda umuntu yapfuye ati naze kubonaho Muragiza acikana ndahunze ndamubwira ngo vuza ingoma twinjire timuragize tuzotaramana ejo hano tuzijana hano n'iyindi amen bakabana no mwarimu we ngo ni Zakayo mwene Mutungo ubundi yaruhayuva noneho turabashitsi tukabaremerera ngo bagize gute batakaye nta hari bafite ngo tumare kurya inamaze kudufungurira ku bisingo uwo mwarimu we yarahaye yinjira agasohoka kandi akita hanze akaja kumva kw'induru zivuga hakurya turigisha neza cyane kandi turamusengera si ngombwa ngo tujiriye hakurya bwiye wacu kagwati ntimusengere hayimubwiraga ndetse cyaka ijabo amen Bwana asifiwe amen tinaje kandi ndagomba kuja inyuma ko ndamenya ko naraye nzuye yego Bwana asifiwe haleluya arasenga amaze turatarama iryo joro ko habe mu rukerera muri umuna uyu mugabo Buhiga tubona araje rero ni wari umuriho aratubwira ngo wabaye ko wakakerera amen ubundi mwanya tubona uwundi araje ati yasa amazi ngo aje mu idushe wenyine ngo tuje bwira amasaha 5 tubona arameze harya ku ikanisa haleluya haleluya twinjiye ni saa 5 ikanisa ryari umunsi w'iyinga rirangira n'izindi saa 5 za nijoro habaye ibintu mu abantu baduheza amasabune tubura aho tuyatwara baduheza amasukari tubura aho tuyatwara Bwana asifiwe amen none sinza mbivuga kuko nakoze ibitangaza ariko iyo mana yanje ndacari imana yawe amen amen iyo ngeze kuri ibyo izavuga ngo iramana iracariho yego kandi ni imana yawe ureke kutugora ufate nimba umuntu wawe turi mu gusengera bari muri Amerika bagakira n'ukuri yego bagakira kandi sinje nyine n'abandi tuvuga nuko naje gampagaza hangaha ariko nawe wohagarara wovuga iby'Imana yakoranye nawe yego Bwana asifiwe haleluya Abayumbe nawe ko murabona Abayumbe ngo muri mu kubahamagara baza bandegereje bundi nejo ngo bari mu kubahamagara bakavuga ngo banze ngo bazane ifaranga ariko kandi bagira isoni tibabahamagaye ngo muze mu giterane cyabo kandi bari mu kubaka ifaranga ariko ni igitangaza nonega ikibazo cyawe ubwo bagize Imana nanje nabafatiye hano izo mpano zabo barazikoresha none udatanze ifaranga Bwana asifiwe haleluya nimuhaguruke ga mwebwe banyamasengesho banyamasengesho ni muze yego kadusengera ibibazo by'abantu